kedam tang hot Assam Police ahin pen wareng warsai kapik langpon AB UB la pen constable la pen commando battalion la pen ABSI la pen UBSI APRO la pen sontatasi driver constable la pen home guards la hai awareng warsai kapik langpon do la pen hola so awareng warsai along ki jog dun tum an phan stame birta ki melo Kopia berta ki mema la bang kenali tum non la so video aprang se thek pon long ikpo la penali tum han chuning real am the bang la puhilo nali tum la so YouTube channel la long jong sinang ka homri milang pul de ching hon penali tum subscribe igon la pen latest update nali tum kilong verji afon adu hes tame belarjan thekloi hodas tame nali tum berpon ik der non tang de non pathek pen kopi cv kopia berta ma la so pu thagle lang polonang la pen chethan pon lona Tang the non pathek pen chethan polonang kopia birta kimema mate kopia good news ma lasi kaduka veda chini iglo kedam tang hod la Assam police hin pen wareng warsai kapik langpon amota nilipulo ABUB la pen driver constable ason thak thak si ABSI lahaya wareng warsai long ki jogdun atumbang penang andu iglo la pen non la interview adet la bangke nang litum stame chini ikpo tahilo stame nili nang than pa chini pon ikpo labangke non ki wangji July 2024 achi close di interview bangke and pon ikpo la pela so interview along nang litum kipidun ji apanjong sipine kethek thea son dolang polote do polote nang litum na so video description along stame nili hola details saling bang nili pi pon ik det pon nang litum hola so ling long dam page stame nang litum thekdam long ikji Tangte non pathek pen chethan pon thulo nang kopi good news ma mate kopi birta ki mema la pen la son update nali tum kilong verji afan telegram channel long stame nali tum ninghang pol join iktame la pen whatsapp group long stame nali tum join ninghang pol join iktame la pen non birta ki me aput alam bang la son hello jong se nali tum la so interview afan kipidunji fan pulotangte government hin pestame 10 marks labang ke akirab doji mate long pon ikji mate 10 point labang ke nali tum long pon ikpo ko son si ke long zila pen ko matum si ke long zila so 10 point bangke jong si nali tum la so awareng warsai mate Assam police long jong si nali tum jogdon ik pulotangte nali tum la 10 points labang ke government hin pestame pi pon ikpo mate 10 marks labang ke apen 10 marks ke long ji atum labang ke alang li tum si long ik chodi je alang li tum hempen inutta service ki do bang mat service ki long tang avidet nangji lalo pulte alang litum bang ke 10 points bang long don ikpo da pen jong si komane hem isipen inut bag jong si service do pulte alang litum mala so 10 points mat 10 marks bang ke long don igedet po jong si example hala service ki do atum ahem long pen inut bag service ki do atum jong si 40 marks long pulote na la ahem service mate sakori ki claim bang ave atum bangke 50 mate 10 points extra bangke long pon ikpo jola so update se pini nang litum hala so video long nang ke wan pi iglo la pen la son thak thak sinon aprang jong si kopini update long thu pulte nili la so YouTube channel long stame paklang pon tu ikpo la sinali tum la so video la bangke nali tum ka an ma share pon iko kar biang long rasta me pachinik na la pen palang ikna la pen la son anali tum update kilong verji afan la so YouTube channel la bangke nali tum tenini pin pen nali tum subscribe ikon la sipinia video long bang la an link ton pon ikna tangte dumi thakme ka dukawi Karbitish 2.0 YouTube channel long kilangara do ana fastame nilhin pen stame kar down to change up.